ndana katikati yetu Mungu atafurahi na vitu vyote vyenye tutafanya Mungu atatusaidia ndani. Lakini kama ndani hakuna kitu hata kimoja kenye tutafika huko, kwani ni yetu kutakuwa kukani. Kama mtu yuko na intere fulani anadivize watu juu ya intere yake, lakini Waislamu kwa ujumla mnapendana sana, lakini wa viongozi juu ya intere personnel njoo wenye wanawaletaka ndani. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nous ne sommes pas à la mosquée, mais c'est plutôt au gouvernorat du Nord Kivu. C'est pour toute la première fois dans l'histoire de la communauté musulmane au Congo, entité islamique au Nord Kivu, que le jardin verdoyant du chef-lieu de la province du Nord Kivu se transforme momentanément pour accueillir plus de 3000 musulmans au partage des repas copieux. Après le jeûne de ce vendredi 13 mars 2026, en ce mois de Ramadan, une période sacrée chez les musulmans. Ces fidèles musulmans ont répondu présent à l'invitation du gouverneur du Nord Kivu. Bahati Musanga Erasto a choisi ce jour du mois de Ramadan pour partager le repas avec ses frères et sœurs musulmans, signe d'amour et d'affection. Bahati Musanga Erasto a été encouragé par la paix, la fin des conflits qui ont gangréné cette communauté depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il filme le calumet de la paix. Uongozi ambao unasimamiwa na Gavana Erasto pamoja na kamati yote kwa jumla na memba wote wa gouvernement, tunatoa shukrani kwa dhati. Allah awatie mkono wa kheri, awatie mkono wa baraka, mkono wa nguvu na atupe mapenzi katika Uislamu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim bifadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. En soutane musulmane, portée à l'honneur de l'islam, Bahati Musanga Erasto a prêché aussi par l'amour, la charité, le vivre ensemble. Mungu mwenye alituwezesha kukutana sisi wote hapa. Ya pili, tunawashukuru nyinyi wote Waislamu wote kwa ujumla wa province ya Nord Kivu kuona leo mlikuja kwa invitation yetu. Tunawashukuru sana. Tulipenda siku ya leo tufuturu pamoja, lakini chenye kiliacha tunapenda tuvifanye pamoja, tufuturu pamoja. Ni juu ya kuwashukuru, kwani Waislamu walikuwa divize sana hizi siku zenye zinapita. La fois passée tulikutana na komite, wakatuelezea jinsi watu walishasikilizana, tukasema ni ya mzuri sana, tunapaswa kuonesha Waislamu wote kama watu wanapendana. Tutaomba hii komite ya mpya yenye iko ya Waislamu ikuwe ya Waislamu wote, isikuwe ya nusu ya Waislamu, isidivize Waislamu, bakuwe mtu mmoja. Tutaomba na Waislamu kwa ujumla wawaunge mkono, kwani hao wenyewe hawezi weza, lakini mkiwaunga mkono mwenye nataka leta division katikati yao, mnamuhamakia ile shida zote, vitu vyote vitafika mzuri. Sisi sawa serikali tunafurahia sana Waislamu, kwani Waislamu ni model, lakini tunataka waomba kitu kimoja. Sawa jinsi sisi wote tunaikala hapa, hakuna mtu mwenye anayua kabila yenye anaikala nayo. Watu yote tuyue kama tuko watoto ya Mungu, watu yote tupiganishe ubaguzi wa kabila. Mama moske fasi yote kwenye watu wako na sali, watu wako wanatia mbele upendano, kupendana. Kwani tukipendana katikati yetu, Mungu atafurahi na vitu vyote yenye tutafanya Mungu atatusaidia ndani.
lakini kama pendani hakuna kitu hata kimoja kile tutafika huko, kwani tutakuwa pembeni yetu, kutakuwa kukutana. Mwenyezi Mungu hatakuwa iko pembeni yetu. Watu waache ubaguzi wa ukabila, lakini tunashukuru kwanza Waislamu mu vitu ya ubaguzi wa ukabila Waislamu haikuwake ndani kidogo. Kidogo inakuyaka mu Waislamu inadivize watu, inakuwaka ni intérêt personnel. Kama mtu iko na lazima na intérêt fulani anadivize watu juu ya intérêt yake, lakini Waislamu kwa ujumla mnapendana sana, lakini wa viongozi juu ya intérêt personnel njoo wenye wanawaletaka ndani division. Tunashukuru Waislamu kwa upendo wenye mnakuwaka nayo, isikuwe ya Waislamu peke yake, muifikishe kwa makanisa zingine. Hizi makanisa zingine za Wakristo sawa jinsi Waislamu wanapendana, na hizi makanisa za Wakristo mubafundishe kupendana. Kwenye mnakutana nao musoko, kwenye mnakutana nao mubisi, cha kwanza mkwe mnawaambia kupendana ni ya mzuri, watu waache ubaguzi wa ukabila, tupendane, tujenge nchi yetu, kwani nchi yetu ilikumbwa sana na ubaguzi wa ukabila. Kuona leo hii tunafika hapa, hatuna barabara, hatuna manyumba za mzuri, hivi vyote viko je kwa ubaguzi wa ukabila na uongozi mbaya. Ule uongozi mbaya sio ufikie kutenye natafikia, unadivize watu. Bakisha divize watu, wanamwambia wao ni wa fulani, ni wa fulani, kwani wafike kwa intérêt personnel zao. Sasa tunaomba Waislamu mufundishe watu yote, mufundishe wa Kristo, muwaambie wapendane sawa jinsi Waislamu wanapendana. Tunawashukuru sana, sie tuko kwenye muko na shida, mutualike kwenye viongozi wenu wanawafanyizia vibaya, tuko pale, tuungane, tujenge kwetu na hakuna mtu mwenyeko yule ya mwingine, tujenge kwetu na hakuna mwenyeko chini, tujenge kwetu na tuko igani, juu hakuna kabila mwenyeko yule ya mwingine na hakuna mtu mwenyeko yule ya mwingine. Tunawashukuru sana tena sana kuona mlifika, na tunaomba mzidi kupendana sawa jinsi mnavyofanyaka kama kawaida. Pour le représentant Mufti Amadi Moussa Mabange, il s'est dit satisfait, c'était avant, d'encourager l'autorité provinciale sous la FCM 23. Ndani yake tuna neema. Walimu wetu wanazidi kutuambia an-ni'ma la tu'rafu illa min zawaliha. Neema haitambulike mpaka siku itaondoka. Siku mtu anakufa ndo anakwambia fulani mashallah alikuwaga, fulani mashallah alikuwaga. Katika hii chama tuna neema kupresente yeye Waislamu wote kwa jumla, ili mpate kuwa mfahamu, apate kuwasabahi mkiwa na chochote cha kulia. Hivi gavana ametutatulia matatizo yake, ikiwa atakuwa absent tunamzogelea na yeye hivyo hivyo ili atusikie inshallah. Cheikh Babou Amani Kabasha est musulman au cadre du mouvement révolutionnaire AFC M23. Il appelle ici ses frères et sœurs à intégrer les mouvements pour contribuer à la révolution émergente de notre pays, la République démocratique du Congo. Mnaona watoto wanatoka kwenye shule, mnaambia watoto mkuja mtusaidie kusukuma. Watoto wanasukuma mtu gari na demare, wanasema hivi vya havina nguvu, sio tumesukuma mtu gari. Na sisi tumesukuma kweli. Revolution tumeanza, tumekawia ndani, tumezeekea ndani. Tunaomba wa vijana ambao wako hapa Waislamu mkuje mtusaidie ndani ya revolution hii. Kama leo nimepewa mamlaka makubwa ndani ya chama, ni kwa sababu nimekaa ndani sana. Kesho msipige kelele Waislamu haiko ndani ya chama,
mkuje, mtanikutana ndani, mtakutana na wengine na ndugu zenu kama vile gavana ambaye mnaona kila siku anashughulikia mambo yenu yuko pale. Mkuje tusaidiane kwa jeshi, kwa local defense na kwa vitu vingine vyote. Tunataka nguvu zenu ili tukasukuma hiki kitu tukifikie kwenye mwisho. Le temps fort est celui du repas en commun, iftar, selon les musulmans. Il est 18h25, heure de Goma. C'est le partage de toutes les populations venues pour cette circonstance. Des témoignages des hommes, femmes musulmans, de remercier le gouverneur Bahati Moussanga Erasto et son cabinet pour l'initiative. Une première, ont-ils déclaré. C'est le chef de l'exécutif provincial qui a offert ces repas copieux, reconnaissait-il. Nilikuja hapa ku gouvernement kuona tuchangie pamoja na gouvernement kwa futare yetu, na tunafurahi sana kubienya metutendea na kisa alitukaribisha sasa vile sisi Waislamu. Tunashukuru sana juu hatuyaonaka gouverneur saa huyu depuis tuko katika nchi yetu ya Kongo. Tunashukuru sana kubienya metutendea. Kweli furaha tunayo ni kwa sababu inakuwa ni mambo mapya kwetu, kwani tangu mwaka wa 1972 wakati wa Mobutu mpaka gouvernement ya leo hakuna siku tulishawahi kualikwa ndani ya gouvernement na kuchangana na viongozi wa nchi kama vile siku ya leo ambayo gouverneur Bahati Moussanga Erasto ametufarisha siku ya leo na kufarisha Waislamu ndani ya jimbo nzima. Na ujumbe gani unaweza mtolea? Mimi kwa upekee sijue na furaha tele. Mimi namwombea tu Mungu ambariki, amzidishie maisha marefu na upendo ambao ametuonyesha siku ya leo izidi kwa Waislamu hata kwa wasio Waislamu. Na furaha sana kupatana na gouvernement na tuita hapa kujua ya kufuturu naye na kutuongelea maneno ya kutusapote kama Waislamu. Wana upendo, Waislamu ni watu wazuri. Kwangu mimi nafurahi. Na tunamuomba aendelee tu kuzidi kutukusanya sisi Waislamu na kutusogelea na kutuongoza kwa hii mji yetu ya Kivu. La communauté islamique très reconnaissante va offrir séance tenante le Coran, aussi bien une vache, pour cimenter la collaboration fraternelle et spirituelle avec l'autorité provinciale sous le FC23 et la communauté musulmane au Congo, entité islamique au Nord Kivu. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها